Дугаар хичээл 4. Кибун мумбо. Ироогүй. Үйл үгийн үндсэн залгаж үүлийн хүсэл эрмэлзлийг илэрхийлнэ. Монгол хэлний хээ гэж хээр дөрөв гэсэн утгаар буудаг. Үйл үгийн үндсэн ишгээр төгссөн бол рёгүй, гэгүүлэгчээр төгссөн бол ироогүй, ил гэгүүлэгчээр төгссөн бол рёгүйг тус залгана. Солонгост ажиллах гэж солонгос хэл сурж байна. 한국에서 일하려고 한국어를 배웁니다. 한국에서 일하려고 한국어를 배웁니다. зураг авах гэж зургийн аппарат авчирлаа. 사진을 찍으려고 카메라를 가져왔어요. 사진을 찍으려고 카메라를 가져왔어요. 울보기 хийх гэж мах худалдаж авсан. 불고기를 만들려고 고기를 샀어요. 불고기를 만들려고 고기를 샀어요. 아жилд орох гэж сурж байна. 취직하려고 공부합니다. 취직하려고 공부합니다. солонгос хэлээр сайн сонсдог болох гэж өдөр бүр солонгос драм үздэг. 한국어를 잘 들으려고 매일 한국 드라마를 봅니다. 한국어를 잘 들으려고 매일 한국 드라마를 봅니다. найзыгаа өрөх гэж устдсан. 친구를 초대하려고 전화했어요. 친구를 초대하려고 전화했어요. 네. 그 전에 үйл үгийн үндсэн залгаж дараагийн өгүүлбэрийн үйлдэх өмнөх өгүүлбэрийн үйлдэлээс урьдаж болсныг илэрхийлнэ. Монгол хэлнээ хийн өмнө гэсэн утгаар буудаг. Унтахын өмнө гэрийн даалгавраа хийдэг. 자기 전에 숙제를 합니다. 자니 저게 숙제를 합니다. хоол идэхийн өмнө гараа угаах хэрэгтэй. 밥을 먹기 전에 손을 씻어야 해요. 밥을 먹기 전에 술을 샀어야 해요. хоол идэхийн төрсөн нутагтаа очихын өмнө бэлэг хөдөлж авна. 고향에 가기 전에 선물을 살 거예요. 고향에 가기 전에 선물을 살 거예요. хичээл хийх эхлэхийн өмнө кофе уудаг. 수업 시작하기 전에 커피를 마셔요. 수업 시작하기 전에 커피를 마셔요. 노래 бодохын өмнө хувцас өмсдөг. 화장하기 전에 옷을 입어요. 화장하기 전에 옷을 입어요. 누르 гараа угаахын өмнө шүдэ угаадаг. 세수하기 전에 이를 닦아요. 세수하기 전에 이를 닦아요. 일 거예요. үйл үгийн үндсэн залгаж ямар нэг үйл хийхин шийдсэн өгүүлэгчийн хүсэл зориг үүрэг амлалтыг илэрхийлэх төгсөх нөхцөл. Монгол хэлний я, нэ гэсэн нөхцөлтэй дүүн. Үйл үгийн эзэн нэгдүгээр биетээр хэрэглэгддэг. Үүлийн үндсэн игшгээр төгссөн бол ил гэё. Гэгүүлэгчээр төгссөн бол ил гэё. Ил гэгүүлэгчээр төгссөн бол ил гэгүүлэгчийг гэж ил гэё тус залгана. сургуулийн урд хичээл хүлээж бай. 학교 앞에서 기다릴게요. 학교 앞에서 기다릴게요. би харилцуулыг авъя. 제가 전화를 받을게요. 제가 전화를 받을게요. хэн торт хийх вэ? 누가 케이크를 만들 거예요? 누가 케이크를 만들 거예요? би хий. 제가 만들게요. 제가 만들게요. маргаас хоцрохгүй. 내일은 늦지 않을게요. 내일 늦지 않을게요. хичээлдээ шамдан суралцсан. 공부를 열심히 할게요. 공부를 열심히 할게요. киноны билетийг би урьдчилан худалдаад авчия. 영화표를 제가 예매할게요. 영화 표를 제가 예매할게요. дараагийн удаа хэн илтгэл тавих вэ? 다음에는 누가 발표를 할까요? 다음엔 누가 발표를 할게요? би тавья. 제가 할게요. 제가 할게요. ярьж сурыг.
이야기해 봅시다. 이야기해 봅시다. 메시지를 남겨주시겠어요? 네, 그럴게요. 그럼 부탁드립니다. 바야르 씨 계십니까? 아니요, 조금 잠시 자리 안 계십니다. 메시지를 잠기시겠어요. 아니요, 제가 다시 걸게요. 무엇을 도와드릴까요? 호텔 예약하려고 요. 요. 잠시만 기다려 주세요. 담당자를 연결해 드리겠습니다. 한국영화사입니다. 안녕하세요. 시티 투어 버스를 예약하려고 전화 드렸어요. 지금 담당자가 자리에 없습니다. 연락처를 주시겠어요? 곧 전화 드리겠습니다. 아니요, 제가 다시 전화할게요. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 서울 여행사입니다. 안녕하세요. 시티 투어. 시티투어 버스를 예약하려고 전화 드렸습니다. 네, 언제로 예약하시겠습니까? 5일 15 9월 29일. 9월 29일도 예약하고 싶습니다. 몇 분이십니까? 3명입니다. 예약하시는 분 성함과 연락처를 부탁드립니다. 저는 바이리이고 제 영화 번호는 010-2289-5030입니다. 확인해 드리겠습니다. 9월 29일로 세 분이 예약되셨습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.